हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईटी रुद्र चैनल। मु रुद्र आपन को वाईटी रुद्र चैनल को आपन को स्वागत। तो आज आम मॉड्यूल 16 जो रही प्राक धंदामूलक शिक्षार सेल्फ असेसमेंट रो आंसर आज आम जानिबा। तो वीडियोटी को प्रथम रु शेष पर्यंत देखंतु। जदि कौन डाउट अछि तो हमको कमेंट बॉक्स रे आपन कमेंट करि परिबे। एवं भिडियोटी को स्टार्ट करने पूर्व आपको एक विनती करुच्ची, आपन जदि आम चैनल को प्रथम थर पे आसिचंती तो आम चैनल टी को लाइक सब्सक्राइब एवं शेयर करंतु। तो आपको नववर्षर अभिनंदन। आपण को जीवन सुखमय हो। तो चलंतु स्टार्ट करिया। स्टार्ट लाइन ऊपर क्लिक करछे। तो प्रथम क्वेश्चन रही। शिक्षार वैषयिक करण वृत्ति देश पिलामानंकु शैक्षिक दक्षता और धंदामूलक दक्षता संयुक्त होइतिबा कार्य अंशग्रहण पर साहाय्य करे। तो यार सठिक आंसर होची ऑप्शन सी जो प्रस्तुति रही। तापर क्लिक करंतु। तापर नेक्स्ट होची। तापर नेक्स्ट शिक्षार वैषयिक करण बुद्धि समय देश पिलामानंकु लोक माने पहुंचाइया कौन कर बुझापी विभिन्न वृत्ति आवश्यक होता पद्धति विषय जानापी साहाय्य करता है। यार सठिक उत्तर होची ऑप्शन ए जो अन्वेषण अच्छी। नेक्स्ट शिक्षार वैषयिकरण धंदामूलक शिक्षार देश छात्र छात्री मानक कर्म जगत में विभिन्न वृत्तिगत पसंद विषय ज्ञान अर्जन करने को साहाय्य करे। तो यार सठिक आंसर होची सचेतनता। तापर नेक्स्ट चलतु। सबुज दक्षता गुड़िक होची वैषयिक दक्षता ज्ञान मूल्यबोध एवं मनोवृत्ति जहाँकि श्रम शक्ति क्षेत्र में वाणिज्य शिल्प और गोष्ठी उत्पादन देश सामाजिक अर्थनैतिक एवं परिवेश संबंधी अभिवृद्धि और सहयोग आवश्यक। तो ये देखो गोटे मार्क ऑप्शन अच्छी तौक। तो गले फुल आप क्वेश्चन आनी आवश्यक होता है। तो यार सठिक उत्तर जो रही देखंतु प्रथम ऑप्शन पोषणीय बा धारणीय। तो तापर क्लिक करी नेक्स्ट चलंतु। जने विज्ञान शैक्षिक अंगुरदगम विषय शिक्षादान समय चणा गदार कार्य प्रदर्शन करें से कार्य माध्यम से आउ केउ धारणा पिलामानंकु बुझाई पारिबे। तो यार सठिक उत्तर होची उपरोक्त समस्त। तो प्राक धंदामूलक कार्यगुड़िक पिलामानंकु सेमानंको ज्ञान और कौशल को अन्य विषय वस्तु सह संयोग संपृक्त करिबा रे देश अभ्यास साहाय्य करे। तो यार सठिक आंसर होची जो रही दिनरु दिन। तापर देखो प्राक धंदामूलक शिक्षार सुविधा बाहर विकास अंतर्भुक्त जो उपरोक्त समस्त। तो पीवी संपूर्ण नाम प्री वोकेशनल जो लास्ट ऑप्शन रही। कर्म जगत में विभिन्न उत्पादनक्षम कार्य करने आवश्यक होता मौलिक दक्षता गुड़िक डैश करने पिलामानंकु सुयोग देवर प्राक धंदामूलक शिक्षा दरकार अटे। तो यार सठिक उत्तर होची अनुसंधान करिया। तो युव पिलामानंकु वृत्तिगत सीमा सह जड़ित सामग्री डैश और डैश प्रक्रिया सह परिचित करने और तांको एक निर्दिष्ट वृत्ति को चयन करने तालीम ग्रहण करने प्रस्तुति कराइबा निमंते प्रथमतः प्राक धंदामूलक शिक्षा प्रदान करा जाए। तो यार सठिक उत्तर दौची जो हाथ यंत्र। तो कर्मानुभूति प्रथम डैश श्रेणी पर्यंत प्राक धंदामूलक शिक्षा षष्ठ रु अष्टम श्रेणी पर्यंत शिक्षा दि जाए। जो पंचम ऑप्शन अच्छी जो हम सठिक आंसर। नेक्स्ट चलतु। अजेट ए संपूर्ण ऑन दी जॉब डैश। तो यार सठिक उत्तर जो हम जो ट्रेनिंग। तबे एनएस संपूर्ण नाम कौन नेशनल ऑपरेशन जो स्टैंडर्ड्स रही। भारत में जातीय दक्षता योग्यता जो योग्यता ढांचा डेस्ट स्तर रही। तो यह स्तर रही 10टी स्तर रही। नेक्स्ट चलतु। युवगोष्ठी मानकर अंशग्रहण को बहु मात्रा गतिशील करे और दक्ष मानव संबल चाहिदा और जोगण मध्य डैश कमाई भारत में धंदामूलक शिक्षा को उच्चाकांक्षा बलिष्ठ कराई। तो यार सठिक उत्तर हम अमेड़। तबे कर्म नियोजन क्षमता दक्षता गुड़िक दक्षता जहाँकि पिलामानंको नियोजन रे हासिल करने रखापी क्रमोन्नति समर्थ कराइबा यह दलीय कार्य डैश अभ्यास परस्पर संपद स्थापन दक्षता और विभिन्न परिस्थिति से खाप खुआई चलिबार क्षमतार अंतर्भुक्त। तो यार सठिक उत्तर हम जो देखो प्रस्तुति।
ଆଗାମୀ 5 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ 1.5% ବିଦ୍ୟାଳୟ ନବମରୁ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଶ୍ରେଣୀରେ ଦକ୍ଷତା ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ସାଧାରଣ ଶିକ୍ଷା ସହ ଏକୀଭୂତ କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଜାତୀୟ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ନୀତି ଓ ଉଦ୍ୟୋଗ 2015 ରଖିଥିଲେ। ତ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ 25 ବର୍ଷ ରହିଛି 25%। ତାପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦକ୍ଷତା ଶ୍ରେଣୀର ଏକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯାହାକି କାମ କରିବା ଓ ଡେସ୍ରୁ ଆସେ। ତ ଏହାର ସଠିକ ଆନ୍ସର ହେବ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା। ବୃତ୍ତିଗତ ଦକ୍ଷତା ସମାଜ ଦ୍ୱାରା ବାଞ୍ଚନୀୟ ବା ଗ୍ରହଣୀୟ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ଯେପରିକି ଯେଉଁ ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଧାରଣା ଓ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମୂଳ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ମୌଳିକ ଦକ୍ଷତା ଶିଖିବା ପାଇଁ କର୍ମକୁ ବିଭିନ୍ନ ପାଠ୍ୟ ବିଷୟବସ୍ତୁ ସହ ସଂଯୁକ୍ତ କରିପାରିବା ଉଚିତ, ଯାହାକି ଦେଶ ଓ କର୍ମଜଗତରେ ଓ ବୃତ୍ତିଗତ ସୁବିଧା ସହ ଘନିଷ୍ଠ ଭାବେ ସମ୍ପୃକ୍ତ। ତ ଏହାର ଆନ୍ସର ହେବ ଯେଉଁ ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ବୃତ୍ତି। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଈଶ୍ୱର ଭାଇ ପଟେଲ କମିଟି 1917 ମସିହା ଯେଉଁ ହୋଇଥିଲା ବର୍ଣ୍ଣନା ହୋଇଥିଲା ସାମାଜିକ ବ୍ୟବହାରିକ ଉତ୍ପାଦନକ୍ଷମ କାର୍ଯ୍ୟ ଯେଉଁ SUPW ଇଂଲିଶ କୁହାଯାଏ ହେଉଛି ଏକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ଡ୍ୟାସ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ଯାହାକି ଗୋଷ୍ଠୀ ପାଇଁ ଦରକାର ଦ୍ରବ୍ୟ ଓ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ତ ହସ୍ତଚାଳିତ ହେବ ଆନ୍ସର। କର୍ମାନୁଭୂତି ମଧ୍ୟ ଡ୍ୟାସ୍ ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା। ତ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଯେଉଁ ସାମାଜିକ ବ୍ୟବହାରିକ ଉତ୍ପାଦନକ୍ଷମ କାର୍ଯ୍ୟ SUPW। କର୍ମ ନିୟୋଜନ କ୍ଷମତା ପ୍ରଦର୍ଶିକା ଯାହାକି ଧନ୍ଦାମୂଳକ ଶିକ୍ଷାର ଏକ ଅଂଶ ଭାବରେ ଶ୍ରେଣୀ ନବମରୁ ଦ୍ୱାଦଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ତାହା ଯୋଗାଯୋଗ ଦକ୍ଷତା, ସ୍ୱପରିଚାଳନା ଦକ୍ଷତା, ସୂଚନା ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ଦକ୍ଷତା, ଡେସ୍କ ଦକ୍ଷତା ଓ ସବୁଜ ଦକ୍ଷତା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ତ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଯେଉଁ ଉଦ୍ୟୋଗୀକରଣ ଦକ୍ଷତା, ଅପସନ୍ ସି। ନେକ୍ସଟ ଚାଲନ୍ତୁ। ତ ପ୍ରାକ୍ ଧନ୍ଦାମୂଳକ ଶିକ୍ଷା କେବଳ ପୁସ୍ତକଗତ ଜ୍ଞାନ ଓ ଜ୍ଞାନର ପ୍ରୟୋଗ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଦୂରତା ସୀମାକୁ ଦୂର କରିବା ନୁହେଁ, ତାହାର ବରଂ ଏହା ପିଲାମାନଙ୍କୁ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଥିବା ଦକ୍ଷତା ସହ ପରିଚିତ କରାଇବା, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା। ତ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ଯେଉଁ ଅପସନ୍ ଡି ରହିଛି। ନେକ୍ସଟ ସମଗ୍ର ଶିକ୍ଷା ଅଧୀନରେ ଷଷ୍ଠରୁ 10 ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାକ୍ ଧନ୍ଦାମୂଳକ ଶିକ୍ଷା ଏବେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷାର ବୈଷୟିକରଣ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ତ ଉତ୍ତର ହେବ ଅଷ୍ଟମ ଯେଉଁ ଅପସନ୍ ସି ରହିଛି। ନେକ୍ସଟ ଦକ୍ଷତା ଏକ ଡେସ୍ ଓ ପରିମେୟ ଜ୍ଞାନ ଓ କୌଶଳ ଅଟେ। ତ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣଶୀଳ, ଅପସନ୍ ଏ। ତାପରେ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି ଡେସ୍ ପ୍ରଖ୍ୟାପନ କରିଥିଲେ ଯେ ପଦ୍ଧତିଗତ ସୁଚିନ୍ତିତ ନିରବିଚ୍ଛିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଥିବା ଧନ୍ଦାମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରସ୍ତାବତା ଶୈକ୍ଷିକ ପଦକ୍ଷେପ ପାଇଁ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଅଟେ। ତ 1986 ଯେଉଁ ଅପସନ୍ ଅଛି ସି। ତାପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ 1937 ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲେ ଯେ ଶାରୀରିକ ଓ ଡେସ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ପରୀକ୍ଷାରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବ। ତ ଏହାର ସଠିକ ଆନ୍ସରଟି ହେବ ଯେଉଁ ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଉତ୍ପାଦନକ୍ଷମ, ଅପସନ୍ ଡି। ଭାରତୀୟ ଶିକ୍ଷା ଆୟୋଗ ଯାହା ହଣ୍ଟର କମିଶନ 1882 ନାମରେ ନାମିତ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ଶିକ୍ଷାରେ 2ଟି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶାଖା ରହିବ। ପ୍ରଥମଟି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରବେଶ ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ଡେସ୍ ବୃତ୍ତି ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ତ ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେବ ଯେଉଁ ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରୟୋଗାତ୍ମକ। ନେକ୍ସଟ ଚାଲନ୍ତୁ। ଏଇଟା ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଯେଉଁ 30 ନମ୍ବର ରହିଛି। ଧନ୍ଦାମୂଳକ ଶିକ୍ଷା ଡେସ୍ର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଓ ମୌଳିକ ଉଦ୍ୟୋଗୀୟ ଦକ୍ଷତା ସହ ସାଧାରଣ ଶିକ୍ଷା 10 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ସ୍ତରରେ ଓ ପର ମାଧ୍ୟମିକ ସ୍ତର ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ ଚାକିରି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରି ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟଭିତ୍ତିକ ପୃଥିବୀ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ କରିପାରିବ। ତ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ରହିଛି ବର୍ଗୀୟ ଅପସନ୍ ସି। ସରିଗଲା ସବୁ। ଆମର ଟୋଟାଲ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଥିଲା 30ଟା। ତ 30ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନରୁ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛେ 30ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନରୁ ଆମେ ଆନ୍ସର ଦେଇଛେ, ସ୍କିପ୍ ଆଦୌ କରିନାହିଁ। ତ 0 ଦେଖାଉଛି। ତାପରେ ସବମିଟ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଏଠି ସ୍କୋର ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ଆପଣଙ୍କ ସ୍କୋର ଏଠାରେ ଅଛି 30ରୁ 30। ତ ଆପଣ ସମସ୍ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଦେଇପାରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଇନଫର୍ମେସନ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଲାଇକ୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ ଏବଂ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ଘଣ୍ଟି ଆଇକନଟିକୁ ଅନ୍ କରି ଅଲ୍ ଉପରେ ସେଟ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।